Dobar dan, deco, dobar dan, dragi moji sedmaci. Nadam se da ste spremni za novu lekciju. Kao što sam vam rekla prošli put, stvaranje nacionalnih država, ujedinjenje Italije i ujedinjenje Nemačke je tema našeg današnjeg časa. Kada je u pitanju ujedinjenje Italije, vi svi znate, pričali smo o tome u prethodnom periodu, da je teritorija današnje Italije teritorija koja nije bila jedinstvena, odnosno nije postojala samo jedna država na tom području kao što postoji danas, već da je sama ta teritorija bila podeljena na više država i tako je bilo još od pada Zapadnog rimskog carstva. U 19. veku, nakon perioda revolucije u Evropi, nakon perioda proljeća naroda i revolucija koje su zapravo imale za cilj buđenje nacionalne svesti, pogotovo naroda koje su bile u okviru velikih carstava, počelo je da sve više govori i o ujedinjenju Italije u jednu državu. Sami inicijatori italijanskog ujedinjenja bili su Giuseppe Mazzini, koji je bio ideolog italijanskog nacionalizma i osnivač organizacije Mlada Italija, zatim Benzo Camillo di Cavour, koji je bio predsjednik vlade Pijemonta. Pijemont je bila jedna od italijanskih država. Drugi naziv za Pijemont je Sardinija. I na kraju sam kralj Sardinije, Vittorio Emanuele. Kako je teklo ujedinjenje? Naime, teritorija Italije bila je podeljena, kao što rekao smo, na više država, međutim, jedan deo same teritorije pripadao je Austrijancima, pripadao je Habsburškom carstvu. I naravno, najveći protivnici italijanskog ujedinjenja bili su Austrijanci. Upravo zbog toga u prvoj fazi ujedinjenja Italije 1859. godine dolazi do dve bitke kod Magente i Solferina, koje su zapravo pobjeda Pijemonta nad Austrijancima. Veliku podršku Pijemontu u ovim bitkama pružili su Francuzi, odnosno francuski car Napoleon III. Zbog čega im je pružio podršku? Zbog toga što je sam imao interes u tome, zbog toga što mu je apsolutno odgovaralo oslabljeno Habsburško carstvo. Ovako je tekao proces ujedinjenja. Znači, 1859. godine prisajedinjena je teritorija Lombardije. Sledeće godine pripajanje vojvodstva Parma, Modena i Toskana. Država se, kao što vidite, sve više širi. Zatim, iste godine pripaljena je kraljevina dveju Sicilija sa Napoljom, zahvaljujući Giuseppe Garibaldiju, koji je na toj teritoriji Južne Italije, jedan pokret osnovao za ujedinjenje Italije i borio se protiv svih onih koji su bili protivnici ujedinjenja. On je svakako najzaslužniji za ovo proširenje italijanske države. Šta se dešava dalje? 1861. godine u Torinu proglašena je kraljevina Italije. Za njenog kralja proglašen je Vittorio Emanuele II, a Torino postaje prestonica države. Malo pre sam propustila da vam kažem, kada je u pitanju bitka kod Solferina, da je to bila jedna od najkrvavijih bitaka u istoriji ratovanja uopšte i da je nakon te bitke ostao veliki broj ranjenih
na samom bojnom polju. I upravo ta bitka je bitka koja je inicirala stvaranje međunarodne organizacije za koju svi znate, a to je organizacija Crvenog krsta, koja između ostalog u okviru ratnog stanja ima zadatak da se brine o ranjenima i ratnim zarobljenicima. Što se tiče ratnih zarobljenika, kasnije će biti donete i Ženevske konvencije koje štite ratne zarobljenike, ranjenike, ali o tome ćemo pričati u okviru neke naredne lekcije. Proces ujedinjenja i nakon proglašenja Italije nije još bio potpuno završen. 1866. godine državi je pripojena Venecija, nekadašnja teritorija Mletačke republike koja je sve do Napoleonovih osvajanja bila moćna. I 1870. godine pripajanjem dela papske države. Kao što vidite, papska država, vidite na karti, je imala mnogo veću teritoriju nego što danas ima. Danas se papska država nalazi, odnosno Vatikan, se nalazi u samom gradu Rimu i obuhvata samo tu teritoriju. To je najmanja država na svetu, kao što znate. Ovim je završen proces ujedinjenja Italije. Kada je u pitanju ujedinjenje Nemačke, znači situacija je ista. Teritorija Nemačke podeljena je na više vojvodstava, grofovija, kneževina, više samostalnih država. Među svim tim državama najviše se isticala Pruska, koja je dugo vremena sa Austrijom bila suparnik oko toga koja od njih će imati primat u nemačkom svetu. Inicijatori nemačkog ujedinjenja bili su Wilhelm I, kralj Pruske, i Otto von Bismarck, pruski kancelar. Kancelar je predsjednik vlade ili premijer. To je nemački izraz za predsjednika vlade. Kada je u pitanju Pruska kraljevina, oni su predlagali dva tipa ujedinjenja. Veliku Nemačku, koja bi podrazumevala ujedinjenje svih nemačkih država i Austrije u jednu državu, i malu Nemačku, ujedinjenje svih nemačkih država bez Austrije u jednu državu. Iz toga što sada možemo vidjeti da je Pruska stupila u rat protiv Austrije, zaključit ćete da se ipak pristupilo ovom drugom tipu, odnosno maloj Nemačkoj bez Austrije. 1866. godine otpočinje rat između Pruske i Austrije. Protiv je Austrija bila ujedinjenja Nemačke u kojem bi Pruska igrala glavnu ulogu. To je u stvari bila stvar prestiža među nemačkim državama. Pruska beleži u bici kod Sadove pobedu i stvara se Severno-Nemačka konfederacija država. 1870. godine Francuska stupa u rat sa Pruskom i to je samo bio početak višedecenijskog neprijateljstva i rivalstva između Francuske i Nemačke, koji će kulminirati u Prvom i u Drugom svetskom ratu, i borbe oko spornih teritorija oko kojih su se sukobili Francuska i Nemačka, a to je područje Alzasa i Lorena, kako kažu Francuzi, ili Elsasa i Lotaringije, kako ih nazivaju Nemci. U septembru 1870. godine dolazi do bitke kod Sedana. Car francuski Napoleon III beži i ovaj poraz u ratu protiv Pruske ujedno je i doveo do revolucije u samoj Francuskoj, čuvene Pariske komune,
koja dovodi do toga da Francuska 3. put u svojoj istoriji postaje republika. Vi znate da je Francuska prvi put postala republika za vreme Francuske revolucije 1789. Nakon toga 1830. za vreme Julske revolucije i ovo je 3. Francuska republika koja nikada nije ni prestala da postoji, znači koja traje i danas. Vi znate da je danas, učili ste to iz geografije, Francuska po uređenju republika. Pobjeda u ratu protiv Francuske ojačava još više Prusku i u februaru 1871. godine u Versaju, u dvorani Ogledala, simbolično, znači u Francuskoj, proglašeno je Nemačko carstvo. Znači, nemojte da bude zabune. Versaj je u Parizu, kao što znate, i Pariz nije postao deo Nemačkog carstva, nego je samo carstvo proglašeno u Versaju, isto kao što je na tom mestu zaključen mir i nakon Američke revolucije su zvanično proglašena nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država. Kada je u pitanju Nemačko carstvo, ovo je teritorija koju je ono obuhvatalo. I ovdje imamo kratak, ja se izvinjavam, ovdje imamo kratak pregled najvažnijih trenutaka u ujedinjenju Italije i Nemačke i ovu tabelu ćete obavezno na kraju prepisati da vam bude jasno, pregledno i u svakom trenutku da možete da se podsjetite. Vi ćete zajedno sa ovim materijalom dobiti i pitanja na koje treba da odgovorite, a vezane su za ovu lekciju u okviru jedne prezentacije i naravno to ćete mi poslati. Puno vas pozdravljam i budite vredni, dobri i pre svega zdravi.